Ya, patalo patu. Le paia male. Le malo le tātou maftanga ni ne fiafi. Ya, le swafa manu malo Iesu Keriso. Ya, patalo patu le ne fiafi. Ya, le lau por kalamo le Jesus is the answer. Ya, te oe. Olo pa pe na olo mai mo mai ne fiafi. Ilunga le tātou por kalama. Ya, le vi inga marfa kai. Ya, ave ia tua. Ona o le nei ava noa tāua ua whapena ona maua le tātou po kalama. Ina ia whapena ona whaasoa ma whaongi ili ai le upo le atua I longa I lau po kalama. Le nei a fiafi. Le ave le vi inga ma whaatai I le atua. Ona o le nei ava noa tāua ua tonu le anganga. Ana le ai le atua malona alofa. Ya, manua tātou te lei wheloa lea fiafi I lunga o tātou po kalama. Ia, ia le tua, ia, mai le aso. Tari tonu le nei aso, ia, o le aso pa ia o le tua. Ia, tari tonu po I, ufa manuia lo roto, ia, marou tangata I nei aso le upo le lii. Pe whai sa anu le roto le nei sa. Ma, Awan mele woi, kero le mele wo ilo ngi. Ko inga le ia awa. Pe iwa le wa ave ka ko pokala ma mela e loko mai e. Awa I le alu I le loko le kai au. Pa mona mole. Alu le loko. Ia awa ngi ave le pokala ma me ke failo eski awa ngi alu le loko. Ia wale ke loa ia orka kupokala kupokala mai le po le saa fa mon suma tala awe fa no le upo le li le fa te pua le li amen ia ai bi ia le li ia le nei fo ia so ia sa fa man ia hoi le nei a inga le upo le li le nei aso sa ma futa ti fo I le mātou māputanga le nei aso pe o na masani ai. Ia, o le vi inga whaapo I le atua o na ua toe. Tunui ma toe whaapopo. Le upu. Le atua I to tongo o ro ma ua langa. Au auna I le atua. Whaatai le anga pa ia ono le. O le whaasoa ono le upu o le atua. Wha ma rose I o ma ua nganga. Na ia moa I ma ua. Ma ia moa I ma ua le nganga ko ngale ori. E o mai whate nuu lona po kalama. Le ninga fia. Ia o le fo I ele vi in. Ia marwha whitai marwha manu I le tua. Ia patalofa ki le uso ia toi. Hi, Brother Toy. Malo lava fa malo sinne aso ia mana tua tu po I o lua mana ai. Hey, Jessica. Ia I ta sanga te tonu ia ona o fe au mga luen. Ia pa penana mo si ele tātou maftanga ia o mele le uma. Ia ai ia le tua. Ta yuso pa ta simai fa mangia le tua. Ia fa alongongo ni ia. Ia o le nei aso ia o le ua te ma lua tumale. Tina o le ainga, le ala atu o tuai le wanoa I paisana whaakata. Ia masana whaakata lofo fo I ne yasto a walta tau po kalama. Ia, whaftai lawa mo le wanoa. Ia, mo mua na awele vi inga el tamai langi. Ona o le nia wanoa matango fie o mo mai tātou te toi ala whae le ni aso au lia mai le ni aso sa pati. Ia, tātou te malolo, ia, some of us, tātou atu le lotu, e whawhanga tātou anganga. Ia, e vi ia ila le atua, whaftai fwoi a mo le ni wanoa. Ia, o tu mai fwoi le tama, ia, ma te whaasoa, I le upu na ma learninga, I le sauninga I le ni aso. Ia, vi inga lava I whaafo I le tama, I le langi. Ia, toa fo Iesu.
ia ia le tua ia tai ia patalo fa ti po i le uso ia po kati Hai Kati. ia kongo fa violi ia o lo makuta mai lunga le tātou Facebook mole a ia matari tātou fa soa ho i po le tātou tānoanga le nia fiafi le upo le mole sia le tātou po kalama Yes. sia le tātou po kalama i lunga le tātou Facebook ia le ngata i lea lunga le tātou YouTube o lunga na le YouTube channel ia o roo i lalo le tātou po kalama i lunga le ngoa o le the Rainbow Family ia ai baby pe vai ia ai apo ai apela nai te mata lunga le YouTube mole subscribe ka ko channel a pai e te subscribe le ka ko channel o le kaimi ai e live ko e ka ko le ka ko pokalama ye waku fai lo i lo kefo ma fa pe tu ya tu fa mo te o me na fa ya sa mata mai fa mo poleri amen fa mo le subscribe le ka ko channel i lo YouTube ia fa mani te le lava le i lau fa longo i le ne fia ia au le nei foi fia e lo ma e le fa si lama ta ua le mo au ai mo le ne fia ia o pe ona fa i lo atitani o te ia le matou fundraising le tatou fundraising tu e fa ia wa po le so ni le matou e kalisia ia a wa po i le matou building fund se fa le tapu ai mo lo matou e kalisia ia o le ala o mon sa nia le flyer le la o matu atu e fo inga le po le ale me o tu atu le tu o lo roto e te fa manuia i lo matu e kalisia i so fo ia e po le lava oi e le fa tau na inga oi pai ua ia te oi le nganga o le tu pai ua ia te oi le nganga i le tu e pai so fo vi ia le tu e alofa le tu e inga le matoa po wa ini manuia se te le mo oi amen ia ole la atu o atu le matou flyer ia o le pepa la le la atu o atu e te tango ho inga le scan Q-bar. e scan le Q-bar. le Q-bar ia o ngala e la ko le punga la oi a pe le pinga e la fo kunga i le Venmo o le Zelle ma le Cash App i lunga ia ngā ta o e le sauran kupe ia po o le mako ai e alu sa o alo tupe i o le mako e kāresia a pai fai la so se swan la fo sa tupe ia a o oe o le pa anga o le pokala let me know fa mo mole tusi la lo ngoa send mai ya lo ngoa o le ngala fo ia nga ka mo tola ia makoi ai ia kwa se sha au makoi makoi si ia o yu ia ai Desiree patu ia te to fine e no se uso ya kasining ia mafana manuia le tua thank you for tuning in i fa manuia le tua i lau fa longo le fiafi ia ale tatu fofolanga na ia ole se me o tu atu le tua ia te ia faili na le tawa na win a pai wo e alofa i le tua a pai wo oe o le atali i ma le afine o le atua ia alofa mai ia a le la tu atu lunga le tatou pepa ia nga kama i scan pe kama po e seka
e sai mai ei lau so soani pa mon mo a sai lau so soani ia ka mi fa i lo message mai lunga Facebook ia fa i lo mai o le pa mo le la le la ku lunga le te pa sa i mai a se i ko si o ku le pe pa le me la ni pa mo cierta to poca ia le ia tato pe pona tato pe pona ia tato pe pona ia o nala e le vemo ngai piko i lunga pa ia na ka mo scan ia marcial nali pa mole ia marquesia ala fola lo tupe ia usa o ai o le mato te tupe le official mato e kalesia ia fa ai loa tu ai fu ia o le pa anga mai lunga tato poklam ina i loa e kalesia o le ia pa te le lavo mo lo fu pa manuia tele le atua ia te oi ia lo fa le atua ia fa tumu me o fa ngao ina ona lona ngā ruenga ia ai ia le atua ia ale na se umato e tua atu i longa le tātou pepana ia pe lata na pa umar tātou pōkalama ia te tomu ia au lea la a mata inga tātou pōkalama ia vi ia le tua whaptai e o lo o mai moa ma i nei iafi i lungo le tātou YouTube ia le ngata i lea i lungo le Facebook mole share tātou pōkalama ia o le nei sa whaamania po ilo mātou ainga i le nei ia sa ona o upu whaawina sa whapena ona launga ina po i le nei aso le mātou tamawha le nganga ia o i le mele o pa uia ia a vea nei tani ia o te whatalofa tuai no mātou tamawha le nganga e la sunga Wesley i sa take tai muli nei sa tai upu o le atua sa whapena sa mātou longo i le nei tai au po le nei aso ia whamanuia o mātou loto mo o mātou nganga ia te whanu i fo i o mātou tangata au au mātou wola whaalia nganga lea ia kai tele lava tamā ia maisire wale tua ia ono le nei aso patalo fatuai le pōkalama o le Jesus is the answer ia te oelo mātou te mawhale nganga ia mai wale tua ia le li ia i whapena ona ia i pēr le mālosti ma le anga le lei ma le puipuinga o le atua ia te oelo mātou te mawhale nganga le ngate lea whaatalofa uma atu i tātou paanga uma i tātou pōkalama manuia le atua i lo tau sangi mai i longa o le tātou pōkalama whapena na tātou tuwhaai ma tātou whaalongo le upu a le tua i le nea fiafi ia pei ono whai atu ia o tātou pōkalama ia o le pōkalama e whaalea nganga o tātou manatu ai saunga tātou pōkalama te matama wha mole aua ne i whaale tino lau matamata ma lau whaalongo amen ia whapena o na whaale nganga lau sila mai ma lau whaalongo aua e sau maro e sau e te matamata mai ma e whaalongo i tu i meo le tino
Ia, rongo inga, e te rie malama i le upo le tua. A o ina e tanu e whaawinga le upo le tua. I e se, e mako i mau i singi lo whaawinga. Lo whaawinga le upo le tua, pe a o na pola atu pe pa malo se tu fo i le upo. Aia, ona ho i o nai wha le tino o manatu. Amen. Nai wha le, e wha le tino o manatu. A whaila e te sau e te whaalea nganga o manatu, e whaalea nganga lau whaalu. A o ngā whola atu, pe e whai atu le wha maanosi, mai le whio ngā pa ia le atu. Ia o manatu, ma o whaalongo, o whaalongo o e tangata o ola i le nganga. Amen. Fo i wale mea moi. A whape o ngai te mata mai e whaali tino o manatu molo whaalongo. E o mare tato whaasoa le nea fia e le ai ma se me te mara mai. A wā hoi o le tino. O mea o le tino e ne mara mai i mea o le anganga. A tala noa tu fo i le anganga i le tino. Ora mako i pongi sa le maho o le tino po le ale me le kalangoa po i le anganga. Amen. O mea la o le tino. E malama le ia mea o le anganga i mea o le tino. O le mea la na o le whai atu o i le anganga. I a te oi. Wha le anganga mai lau whaalongo. Wha le anganga mai lau whaalongo ma lau manatu. Ia na waaina i le ngalua le anganga o le atua i a i loloto. E wha malama a tili i lo fina ngalu. Ma loloto. O le upu o le a tātou talanoa, ma tātou whaasoa i le nea fiafi. O lea, ie ai lea nganga o le atua i lau whaalongo, ma lau sila i le nea fiafi. Ia, o le memon, o maua, mo lo mato, mo lo o toro. Ia, o maua ni tangata e whailaunga. O le poto au mai e le atua ia i maua. O leua mau mai e whaasoa atu na upa. O mea uma hoi e ma te whaasoa atu ai. O mea e o mai le ananga. O le a hoi la le soani, o le a hoi le upu ua. To ina mai e le ananga pa ia i ma ua i le neia kia te whaasoa i lona upu. Ia, o mea e mai le ananga pa ia. O le, pi ia le atua i le neia kia. O nei, po i neia wanoa. Ia mo whai on tātou whiroa. Ia mo tātou whaalongorongo le upo le atua le neia fia. Ia o le tuswhai taula na moa ele le launga i le nei tai au. Le la tātou whaasoa le neia fia. Le moa mai le i le mātai o fitu. O lona whai upo e fitu. Mātai o lona mta upo e fitu. O lona whai upo e fitu. E whapea. Ia o tau ole atu. Ona fo ina mai ai lea ia te o tau. Ia o tau, ia o tau ole atu. Ona fo ina mai ai lea ia te o tau. Koma. Ia o tau sa ili. Koma. Ona o tau maua ai lea. Koma. Ia o tau tui atu. Koma. Ona tō ina ai lea. Ia te o tau. Amen. Amen. Te whanonga. Mā tai alo na tā upo fitu. A olo na whai. Mā tai alo na tā upo fitu. A olo na whai upo fitu. Ia o tau ole atu. Ona fua ina mai ai lea. Ia o tau. Ia te o tau. Ia o tau sa ili. Ona o tau maua ai lea. Ia o tau tui atu. Ona tō ina ai lea. Ia te o tau. Ole au tū. O whai te toa te tala. Ma whai te toa. Pupuni. Ta puni. Kia ori ai. Pule maanga ia le nerenga. Taram.
le whaatu salinga tu umeri whai awani. I le whale wao leo o tātou tāna. Te so ai le whātau e le tusile, i tāla le. So le whātau i a Iesu Kiriso. E whenu, a isa i. Yeah, a isa i le alian. You're fine. Yeah. E te maua. E te maua. Yeah, a e tui. Te kalam. Kala mai. Yeah. O le mea nga maa ngai e au wha aku sea ringa whai mei le whaise awani. I le whale whale pālana. Ma whale Samoa. Yeah, that was a good point. Yeah. Kusa, o le maa ngai au wha tainga. E re ianu i so maho whaua. Ang whamakala lo le whaise awani. Yeah, that was a good point. Kusa o le whale pālana. O le whale pālana. Whale pālana, ia e wak. E ke alaku ku i le whai ko. O whale Samoa. Ia o kako i lo le lei o le whale Samoa. I le inwhai ko. E pia whai ko. E pia sul kolu e pe sul lima e whai ko a whale o Samoa. O le whale la Samoa e kere titu ia. E te aluatu e luatu tonu. Ia na e sa whai rea i e la. Ia na whai loa tula i le a inga le mafu anga o lau sawa. E kere aluaku kau kui kui. Pe ke aluaku kau au. Kai mai whai koa. Ke aluaku wa. Ia o le ngofo mai la inga su mai kongu wa. Kusara wa i loa mai o le a inga o ngā koe aluaku. Kusara e kere aluaku titu. E ke aluaku. E sa whai le lei ai lalo. Ai loa le mafu anga o lau sawa. Le mafu anga o e sohia mai e kongo lo whai. E peila o le atua. Peila o Iesu Kiriso. A ona te tala mai e le. A ona te tala o Iesu. A e alu ia Iesu. E te alu atua le vanga mātala mai le loto Iesu ia te oi. Pei o le whale Samoa. Tu so o Iesu, o le wha o le tang. E te tau le alu atu tau titu. A ona e alu atu. A talai mai fo e le atua whaitua. Kuse ke alu aku le vanga open mai e le atua whaitua e te alu atu e tu. O tātou la, ia e misi ako. E whiu Iesu e kui mai lo roto maro roto. E alu se kausama. E alu se kausama malouso. E manuia hota sa fauso alo fatu. Tei pa tasmai. Manuia le tua i au whanongo. E alu se kausama. O le merei, le mali e alu. E kere kali ale. Kere kala le whai ko amo Iesu. O merei, te leo kako. Ua lewa na tu i mai Iesu Kiriso ia i tātou. A o ono lo tātou loto maama lo tātou loto. Lo tātou loto maama lo tātou loto. Le wha maoni le tu. O le ala le ua whiwa i le tu e tu i mai i a te oi. O le mea lau te whai atua. Le alofa o Iesu Kiriso. E mātala mai a limo le atua i a te oi ma i aso. Aso. Ai ngufu ngi mai maho vaurina. Sawa Iesu, sawa lulunga sa tau wa. Ave o tātou ang sa, ave o tātou pupuanga i lunga sa tau. Ale rofa, le eima se tala o Iesu i whapea. Le ai, pera. Ma alu a Iesu, onoro nā rofa i ati o ima. Ale mena i. Ma kwa i whiu a Iesu e kau sau i ati o ima. Tau a ngau atu o e, tu mai lo roto. Tu mai lo wanganga i ati. Avea, te lia o avea mo wali i mo whao. Le winga o kala le ko fa ko ia ko ni. Ko le o le tu, e le tau masu.
anga wa ule nga walu maliu nga sa tau inga mawai alihan anga fa peo wa ule walu nga sa tau Kalau fai. e vai nga le sete ai a walu la ia kam fai ku ia ku lo ku ama ko ide ka kala me alu ku ia ki lo pasa wo ko sa ne dia ko eva ku le ko eva ko mak ya nga yo tio ya mo ka dia la yo ele fa pe nga la Iesu ma lo so lo fa tu so viene tu brother no ele fa pe nga la le tu le se se nga la ka tu mo le tu mele o te fa tai le tu e ui ai na tātou whaarongo tā a o lofa mai pele tu i a te ma alian la so popopo Yeah. Mana ia fasua. Ole mele na mo mai a ole ile upule na folfolaina na ni ile el sama faleanga ia. Ole moala ole tusila lena stand out ia ole tusile o faalinga e tolu ala na fai upo e lua se fulu se fai taua tuala. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. So I vailo loto la ile upunga left of my. Behold, I stand at the door. Who's standing at the door? That's Jesus. So everyone is a door, right? And Jesus is standing at the door of your heart, knocking. Mangola, I'm going to use an example. Le go from door to door. And what do? We peek through the window to see boy. We hear them saying, "Hello, anybody home?" But oile tua tonu. Langalo faalongo ile vala au mai. You don't want to open the door. And that's a good example of us, of how we, Jesus is knocking at the door of our hearts, but we hear Jesus and we see that it's him, but we still deny him. We still don't want to let him in. Why? Because, we don't want to give up the stuff that we love to do which is what? Sin, right? When you're comfortable in sin, it's hard for you to open your heart to Jesus. But I stand at the door and knock. So if you open the door, if you hear his voice, but if you open the door and you allow him to come into your heart, I will come into him and will sup with him. So I think or stand out o ile upu ile ne yaso. Telo taimi. I'm going to use my own personal life. A lot of times I hear Jesus, I hear him calling, but yet I don't give in. I don't allow him to come into my heart. Why? Because I still hold on to a lot of things. And what are those things? Unforgiveness is one. What are some other things? Hatred, anger. There's a lot of things, right? But when we surrender all that, when we open the door and let Jesus come in and allow him to just work through us, it's only then that Jesus is in control of our lives. So ole meana na mo mea ole ile upfama lo si ile neya so ile au ona, Yeah. Yele tua. Yeah. Pe una fai tua pe una me tātou tu fai ka wari. Me ia tātou le atu. Me ia o tō le atu. Ona ko ina mai ai lea I a te oto. Rongo inga, o ani me tātou o ani whaapita uti. O ani whainga tā o leo langa
o lo e tau mawhai e tau fofo. Po se whaafi tā uri o la e te mawhai e te fofo. A le au noa malo te talo i le atua. A le au noa malo sa i le atu i le atua. Ia, e te whiu e tau mawhai e fofo. E le mawhai. O le neo langa. Ia aua ne i o tātou tau mawhai e whai, ma tau mawhai e whai lo tātou ai. Po e tau mawhai e sui lo o langa. Pe e te tau mawhai po e sui lo ai ma. I le o langa e te tau ona o lai. I lo malosi. Yeah, that's not gonna work. E te whiu e whai. E le tau mu. O le mele. E au i a te oele tangata Kerisian. Ona e whaatua i le atua, ma e whaalango i le atua. E whisosoani i au whaafitau. Wa le whemai, i o tō le atu, ona po ina mai ai lea, i a te o tō. E le ona o ni oa, e te wala aua i le atua. E tele mea, e whainga le, e te taua i a te oe ona, e wala aua i le atua. O lisi mea e kako ua ringa, e ro lisi mea whainga leo ke, kako se longa e ini pōpō ngā. O le lo lai. Kako se longa e o roi whaafika uli i le ora. O kua i loa le atua. O le mea, o ke whafkai o le atua, ona le olanga sa tā ola i. Ka ua, whai a ka ua e ma ka, ma whakaika ima. I le olanga sa e ka ua. O e mau kōwho i le kāmuri mau i le sikareki ma le pio. Sa le kari kongo i le mako a ingo. O se e ui o le sikari. O le me hoi alu lau maho kōwha pe o le me e loa lau rama i le se me whai ngofi. Le me ngofi. Pai sa ole ale, sorry whaalaf kala kuhan. Sa ole ale kala lea a e ole aku when you ask him, he will answer you. And that's exactly, if I really think back, ole mea kumua, that's what we did. It's like after trying for so many times, but we fail. But once we like put it before God and say, hey, God, we need help on this. We can't do this on our own. So thank you. Yeah. One minute say, what he will keep it correct. Ya keeping it, ya va pera i ko tamsia. Ya ko discuss. Percasia. Wa fi we fai ese. Onga ole fai de malos. Onga le fai lo malos. Ole me moi. Awani o tātou tamu whai e whawhoni o tātou whaapita uri i tātou maros. Awani i whai a maro maros. E tus tāpe tere o, e tus tāpe tere o whaamaoni i le atua. Po o nai te ola i le larorangi, tūna naunga o le larorangi. Ia awani a vele mea nā ma mea la e whaapea. O le ale tali mai e le atua i ate ui. Don't give up. Pe e te le whaolaina, pe e te whaolaina. E arofa le atua i ate oi. O le atua, e leo se atua, e leo se le atua mō tangata whaolaina. Amen. Nā te whai. O le atua, o Iesu Keriso, e leo se le, e leo se, o le atua le tamā, le atua le alo, ma le anganga pa ia. Not only for the saved. Yeah, for mo kako ye saved. No. O le atua le tama, o le atua le alo, maleanga ngapa ia. O le atua mo tangata So pe e te whaolaina, pe e te le whaolaina. O le atua mo oi.
Awala ni e ni o mawhawhaunga ke ua e o e kamawhai whainga le tipi lau sikaleki pe kamawhai e koe au mailo wola i le atua pe e kamawhai e po le ase me na kamawhai ai oso ni manatu ia te oe wa pe ai longa ai longa tari mai le atua i lau te tari ona le te vai i le o langa ngai te o lai no e sila mai le atua i lau loto e whaafofonga mai fo i a fofonga o le atua i lau te talo. A e te talo fo i lai le atua. A e wala au la i le atua ni o mana onga. Ia e wala au i le atua ma le whaatua tua. Amen. Amen. E whai mai, i o tau o le atu. Ona fo ina mai ai lea i a te o tau. Alo ngā ka ule ori. Lo ngā lewa e au ngangu. Like you want it so bad. Ai whaamanamu. Awarangi whapeu whamangia lo le atua ia te oe matari mai le atua I mea sa e walau atu I le atua. Ma umai lo le ngai nganga e koe kōpe. Koe la ia mea ngai ia. Tori. Whaamanamu li o le atua e le o se atua e orangia. E urangia. E le whapea. E le launga ngā whaalunga. Te tasi po e o whaifi au pala. Ma whai enang kala whapea. Jesus is like a trash bag to others. Ngau whaalongo lo le launga. Te kwake lea. Ma koe sa o le. Whemai. O Iesu. O Iesu pe o se kangala pisi I le tele o tangata. Ngā ngau mai a wani le sosoani ngā ngau mai a tamp lako rā pisi. I lato puapua ngā I a Iesu kebiso. O ngā umaro ngā whaamanuia le atua I au puapua ngā hanga e koe aru lai. A lewa uma ki a iau la pisi iwa e koe aru e empty. Wa uma o na whaamanuia le atua free wa whangale wa. Ese uma puapua ngā matari ati puapua ngā sa e amo inga. Ngā lewhai mai e au tūru me. Jesus is like a trash bag to others. Ngā re kako mai asa sa au kako rā pisi. Koe o whaakumu. Koe o rā ia o awa mai ia koe o mai koe. That's so true. O le mea ngā isi ke meo ke ngofo mako whawari. E ke leo le alofa o le akua. Yeah, kuku ava ngoa mai. Kuku ava ngoa mai ale tua I tātou. Yeah. So. You know, it's funny you say that because I was thinking of, Mavafawa Peya. Have you seen Aladdin? Genie? I think a lot of us, we treat Jesus like that. It's like we only call upon him when we're in need, when we're desperate, when we're sick, when we're, when we're down. But yet we don't want to have that relationship with him, being alpaungal taimi tatu te ole atua I le tama po Iesu. That tatu mana o mia le fisosoani me te hia. I o mai tatu loto. We close our heart or our door to our heart to him, right? And it's sad, but that's reality if you really think about it. But I just pray that whoever's listening out there, so we gotta not only ask him for things, but ask him to come and live in you, make him Lord of your life. That way you're not just going before him only when you need him or you need something. Seek him while we have time. I mean, none of us, when is our last time here on earth? There's so many people that are just dying left and right. Young, old, it doesn't matter. People are going missing. It's like crazy. But you got to make sure that, you know where you're going to end up.
umatu I le nei lalolagi. There's only two places. It's either you're going to make it in heaven or hell. You know, there's no in between, no gray areas. So, you know, whamalosia to Iesu, to angane, to mamatina, you know, aviale nepo kalamai, whamalosia to aia to oe whamanatu, you know, pu'uta to aso. You know, we are living in the days, you know, heard it all my life growing up. Hey, Jesus coming soon. You know, but it's crazy because the things that I learned when I was young, it's like you're living it. You know, it's important to let our family know, let our loved ones know, our friends, you know, even with the platform that God has blessed us with, you know, nowadays everybody has social media, and this is the best place to like preach Jesus. You know, if you love him, you know, there's a scripture in the Bible, I gotta look for it, but it talks about when Jesus, you know, when you tell someone about Jesus, Jesus tell God about you. So that is always in my mind, you know, whenever we're doing this, you know, I'm like, Lord, I want to please you. I want to make you happy. You know, so I want to encourage my friends, my family, my sister, my brother out there, you know. The things that you have, things that I used to think are precious to me, like, oh, I want to have this, I want to have that. You know, now that when you fully surrender to God or to you know, those are not important no more. You know, and I just thank God for ilana valaau ya ta'ua, you know, ilana fa'aula tanga for, you know, saving us by grace. Oh, man, it's good to be back. Yeah, we are to a money level. Very untalented to see them. To puni si fai jo. Yeah. Amen. Oh, oleola au au na ile tu. It is fai mo fi. Oh no. It is fai mo fi. It's a yeah. A oro mata ile tu. Ma e fa tu ile tu. Ma lo lofa fa ma oni mo moni ya lo lofa ile tu. I lo wala au. Ili aisi me fai mata ile tu. Yeah. Amen. I ata ua ile ta ua ia sa valinga mo le tu. It wasn't easy. It was not 10 minutes. It's a constant battle. E foi nga le tele e ia pupu nga e o. A oli anga le lei ma le lofo le tua le tati wha maoni. O le fiso soani ia ta ua ia so aso aso. O le mena e whaptai le tua. O lona wha ngā ina. O kai nga leo ina o matinane. I lana fe au malanga ngā luenga. Kisa e tele hi o mea sa i ele manatu e whaingane wa te tau ia mā ua ona whai. Ia wale ati na e ino ro mā ua whai ahinga. Ai tilo, e ele o sina ngalo na o le tua ia e mā ua. Pe ona whai atu. Te puni isi whai pito. A te tala i le tua isi whai pito. O le neifo i la pokalama. O si pokalama o matu wa i whaamanu ia I mā ua ma le tina la inga. Ona o le apu. O le te le ma le angalei o le alofa o le tua ia I mā ua. Ua wha ngā I mā ua I lungo le ni pokalama. E whai o le wha ngā ino o mā ua I lungo pokalama ina ia wha pēnā. Ona tā rai lona upu.
Lona fina. Ia awa tele fo ili taimi o mau. I lungo o le tuspa ia o le tua. Whaitawini o tuspa ia. O le mea pitasili nā ona li ia ai lea. Na ua tele le taimi whaitau o le tuspa ia. Ia wale mengu. Tore. Ngā le awe le ola i lea li inga ia ka whao so. Yeah. Ai lango ina whai ka tuspa ia. Kusala le lau ha pele fa mai lo mleto i le aina. Ora mo kwa shishea kwa ingo le o ganga ya. Tu mai lo ele tu po kalaman ni. E fa. O le wo fa i mo me wo pe wa so mam fa ka kuspa. Ai ke le yo fa mam yang ho le tu. Ke le fa o le wingo lo kwa. Ele o me la tino le o te tala no atoi. Ele o le fa manu yang o le tino. O le whaamanuanga o le mā ua ngā whaakirisian. Le ti whaamanuanga o le tua o ngā ua ahinga. I lea nganga. A wā, o le tele o le temi mate su e mawhai tau e le tusapani. A wā le tātou pokalang. A wā le whaasoa ina o le upo le tua I lungo o lona pokalang. Te le hu ile nā le amatona mā lama. I le anganga o le tu. Awa o mea uma o le tono o le tuspa ia. O mea uma sa I sau le anganga o le tua. Amen. The more you read the Bible, the more you know about Jesus. Amen. Amen. O le anganga fia le nā malevi inga I le tua. E le whaanga hingo I mā ua I lungo o lana pokala. Wa matayona mai loa, know more about God, know more about Jesus, know more about the Holy Spirit. Ole matua I sumari. E te roe. A whaamanuia e le atua oi meo le anga. Amen. Amen. A whaamanuia le atua I a te oi I le anga. E te wa aila o le whaamanuia o le tua I a te oi meo le tinu. E ke ia o le happen. La ukala male mo ia o le mena. Ia awane e popole tele tātou le o tātou o tangata Kirisian. A e alofa moni I le atua. A e alofa I a Iesu Kiriso. Whawhanga mua lo wola whaaleanganga. Aua e te popole I meo le tino. A e popole I meo le tino. A e o tilo wanga. E te whiu e whai meo le tino. You never satisfied. Yeah. Amen. Amen. E po I naua ave le me whaamua e le te tauan ave mua I lo whaamua lea o le tangata Kirisian. Whawhanga o tātou wanganga. Ina ia manuia ro wola whaaleanganga. Ona whaamanuia leo le atua I a te oe I mea o le tino. Amen. Amen. O le whaamanuianga tele na ia I mau. Kero oe le tele o mea o le tino na nau ia. O se maa whali. O ni maa tupe ia tele o ni maa tupe. O mea o le pisimisi. Tu umai le atua. Sui e le atua leo langa. Petalai mai le atua ia maua. Whawhanga mua o lua anganga whaalea nganga. Ia mātutua maola olo lua anganga whaalea nganga. Ina ia whapena ona tupa ina tuailo na upu. Ia te oi. Ile neia whiawhi ina ia whapena ona manuia I le atua I lo loto maloa nganga. Ona avela I o lo wola I le atua matalia Iesu e avea maua li mau paola. Ona whaamanuia I leo le atua I ate o lua. Ia mai mau. Amen. Amen. O leo. Awane o tātou popole I meo tini. Ai ia whapena ona e popole I lo wanganga. O lo wanganga is the most important than anything else. Amen.
E te tau o na tātou matau I le tua. E te tau o na tātou wole atu I le tua. O na tali mai leo le tua. I e te tau o na tātou sa ili atu I le tua. O na tātou maua leo le tua. E te tau o na tātou tui atu I le tua. O na tatala mai le tua. Lona nganga I ha te oe maa U le lea pia. O lea, wha muli muli. Fed our spirit first. E manuia loalo ora whaaleanga. Ua whaatumuina oe lea nganga o lea tua. O mea e te whaia uma. O mea whaaleanga. Nai waira ia le te ia oe. Te ia oe mo maua lau wha. Te ia oe mo maua lea mea. Te ia oe mo whaapai mo fia ma whai lea mea sa whaapai mo tāo ma whai. E re I alua I aso mana te ono lea. Ona fo I loa I loa I lea tua o e wha mua lea tua I mea uma. Amen. Amen. A o fo I la na sau e te sau e. E awela wola I lea tua ma ka whana mo loa nganga Ia maa losi lo wola wha leanga. Ia awa fo I la na e tau ma whali fo ingale ia ngau ma I si ni pe se amu toa I sau e wha mangianga lea tua e. No, wha muni. E re pule tātou le taimi a lea tua. Amen. E pule lea tua I lona taimi. A sau wale wala au lea tua ia te oe te alu atu e te le iwa ai e whaamanianga lea tua. Awane I ngalo ia te oe o le ia ilau whanau e whaamanuia I lea tua. O mea umwa sa e te talo I lea tua. O mea umwa sa e sila pia e lea tua. Sa e mo o mia. A o e soifua. Awane I ngalo ia te oe o le ora lau whanau. E whaamanuia I lea tua. A le sau ia te oe whaamanuianga. O le alu I lau whanau lau whaamanuianga I lea tua. A whaifo e le eisau whanau. Ana o lau tōku. E alu I lau tōku. Ua whaamani e ia o e tama. Nau e alu le ola whau pe a whai o nai te ola pe I le li. Pe nā e wala au me ale li o nai te tū mau le li. Whaamani e atu tama. E mesi o nau e alu le ola whau. E pau le mea o maua le tōru e whaamanianga. So awala ni o tātou ko poli. Me o tini. Yes. Awa ni o tātou ko poli. O awala o le tua. God's plan is not our plan. Yeah. Awa fo ina ne e tau mawhai fo inga le posi le tua. E tali mai lo. Ia wale me moa e te anu amu e whau. Yeah, you know what? When you were talking about that, about seeking God first, a scripture that came to mind is Matthew 6:33. This was my dad's favorite scripture or verse. It says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. This is our temporary home, right? All of this stuff God has given to us, but what we have to do is seek him first, do his kingdom, do God's will first, and then everything else will be added into us. Mga le scripture le famanatu maya tato oni tato now email nila lang so now miale li. Yeah. Yeah. Pero meron pa mekti na lang. Awani o tato now email nila lang. Kero o mea umar lang. E umulea. O le nei lalangi tātou tui, e le se lalangi, it's not a forever world. Yes, it's a temporary. A e ngau tele la I mea. A e ngau tele I mea lala. Pe poti te inga. A e ngau ia maua sau. Pe ona whaia. Pa whanga mo wanganga I le lei. Pa mangia le tua loa. Whamangia leo le tua I mea na te O le tele o ngā ruenga. O tele o me te whaia mō le tua. Amen? A wala au mai le tua ia te oi.
e alu lona whāwhau o le mana i o lau whalere nunga le whāwhau. Yep. You have a nice... e fua hoi la te leo lau whare, te leo nunga. E fua hoi le te leo lau whare, I lau ngalua I leari. Whai e wha to whati te inga, whai o ngei, na e sau wai le notu, e ta lia le atua e vea mo li I mo whaola. E le ngata I le wha pēr fo o ngai e te mo se ngasi o lo e ta ti e whare mai. E te ua, e ta lia le atua le taimina I te tongo whare mai. Sina no sina whai te ta inga, whalau I tele, a wane ti ngā se whina ngalo, peo no whai hatu. Whaarea nganga lau whaanongo I ne whiawhia. E te ia ua wara ahu le tua ia te oe leanga e whia kau sangau e kai laula. E whia kau sangau e kai laula. I ma whai tu inga ngau laula. Kupu lo se whaalawe lawe ia te oe, te talo lo whaiwhi au ia te oe le taimina. E te lia lo Iesu e vea mō whao. Ia. E ao e sao lo le lai whaau. Awane I ngano ia te oto. E leo le umi o longo. E leo le umi fo I o lo whaau lai. E te sao e leo lai whaau. E le ei whaau mul. E le tala tispai. O le na mua mai e muli. O le na muli mai e mua. Pera whante te inga leo te whai atua. E ka aka ama whai solo whianga I laulangi. Kupu al whaablau e au. Ia e waku lo ma whaipe au. Paua. O e talia Iesu ma rea mawali I mo whaabla. Ale o whai atu. O ka ikale waka mat. Ia kule ai. Te rik talia ale Iesu ave. Ia te talo lo ma whaipe au. O talia lo Iesu ave mo wali I mo whaabla. Ia e te I loa e maliu lo maliu lo mau I le si asa so ai po si siwa I asa so alu lo I lunga lang sao lo leo lai whaava o ila la le whai atu e lau tala le kuso le me mo e wa le whakwa au whanai ia e tupu lo maliu ia o wati lo walu o sao le lang ia peo no whai atu e fu ale whaunga o lau whale I launga lue mo le tua o le la waku ka ika I iai ma se ngā luenga se kasi ngā whai mo le tua ka ai le o ranga ewa hai solo ko inga ngau ai ke ua o le sala ma e ka lia Iesu o le siwa so alu o mali tau ngala ke rola ele me mo e o la ko mo fu studio ke longa me manga ia you made it to heaven yeah you know o le meta we sa go ahead e whamangaku mai I le story le mangkul te milo fasa tau Iesu and one other panka remember that story ya manatua mai o lo malo man right there he was a thief I think yeah and he made it Lela, ese la ke iso skamanga o skamalanga. So o le winga na lokala. O skamanga ngo pa kasi ma Iesu. Yeah, but what I'm saying o le winga na lokala. Lango fola skama. Yeah, o skamalanga mo ko imanga ia fale ala. Ia mo mo kualenga o le kaimi o le fai kala Iesu, kaimi le so I fu Iesu. Yeah. O le la hanu sa bien le ta tu tini mo fo. Yeah, prepare. Yeah, mo ko o le so I fu Iesu kaimi. Ia o la ngo fa kasi le I le mo Iesu. O la la ki la kama le o pusi fo nga pa le fiku le mo fo le o ma. Amu ia le na amu ia na pangka. Yeah. Mo ko I fa amu ia o na pangka. Ono olona Aropa ia Iesu. Wanga ia I dole le ia Iesu. Ele siang sala Iesu. Ele siang sala Iesu. Yeah.
o lau whetara. Mhm. Man, ia le tua kilo. Whaakakala fonga. Au le manga i se mea ka ki sao reo e whaakaka. I know. Kilo. Ai sau au mai lo o le temine o te tau ia tātou no tātou mai e ave o tātou te lumo le tu. Ia mawhai ia tātou sala mō. Ma ave o tātou ola i le tu. This is the right time to do it. Ona o le sau o le ti apolo le o sau. Yeah. Tori. Ma ko i le whaakawha sau o ti apolo. Wo o i o tātou whāna. Yeah. Ua halu e sau wā o ti apolo. O le temina ni. Te tau ia i tātou on tātou o mai e te li Iesu ma ave o tātou ola i le tu. Yeah. Ma tātou tūtū maua i le tu o malona whina ngara. Awane o tātou pāwai wai. Tele o taini. Pe o le vai asole te alinga o sia i po i mato wai. Ro vai asole te. Wahalo wala o whainga wini. Wa pe wa. Ese au o pe o aile o le wha alungu le nganga o le tu. Like I don't feel God. Like what's going on? Yeah. Ando wala o ro ke e o lo kalamua. Like I'm talking to you. Yeah, kalamua lo i le tu le tu. Kamane mole. Ia awane e tu la fo ina a o i o runga. Te talo tāwika. Awa fo ina iwa e se alo wanganga ma. Le oli o lo ulotu sa e tu ina mai e te. Kamane mole. Awane e wa e se ina ma. A whai e eisa o me se iau ma o te le ilo. Oni tala, oni poni ona vi inga o wau. Whaamanga lua. Yeah. O rau tala noa le vai asoni ke ai le tua. Whaamole le tua. Awa nege vai se alo le loto oli sa e tu ina ia te. Wa ese ma. Ai a pape naonga to tō pea le oli. Male nau i le tua. E te roa, e i umia pe hongo whai. E i umia ma whai lau kakaro i lea kua mo kara mo i lea. Nāri wena a mine. Au wha anongo le pa i me lea nganga o le tuha me son, I'm still here. Yeah. Te roa, o e aru ururi o wha anongo kume. O wha pakahi i lea tua. O isi kai, tātou ia pēr tātou mai e tate o mai loa i le tua. Me se a tātou pe a fau mai no mai e tu au mai o tātou ola i le tua. E tate te whaalongo le maa ngai o ma le suma li o le anganga o le tua. O ngā fo le fo tō tātou fau mai. Ai te lo, e le tengi e alua. E te whaalongo i. Pe ua le, you know, you don't feel that anymore. O le tengi lalinga. E tau lona e te tau i le tu. E te lo, o isi te, God, ngare, kasi he step back, just one step back, and look at you, see, pepa po, how you gonna, how's your reaction when he's not, you know, when you feel like he's not there. Yeah. Tu sa lena tu umai le, tu ole no ia te. Po le mea o te alo moni ia te. Po le me moni lo for. Po le me moni lo moni mau. Po le me moni lo alofa ma lo ta u le. Te lo na o loa na pia le ngao le tu. Ina o fa longo mai le tu. O fa lo ta. O tala no atu le tu. O mea umane o te tala no atu. O lo fa longo le ngao pa io le tu. That everything that I'm saying right now, the Holy Spirit is my witness. O le mea le tātou le pau mai le wha o ta. Aua tātou mai po i aone o tātou ma le akua. Peace. Aua ngi o kako mai sanka whai rea wa wha apea ara i o oe ma le larolangi ngā o oe ama le tua.
Whaamuri, e sau e au mai lo ola ia tu. Take it easy. Amen. Take it easy. Awane ingano ia tu. O na manosi ma le sau ti apo ia tu. A le te alu sa wea solo ona ua whapea ue na ua e whaola ingo wadi koe iei esi me whaalawe lawe ia. Whaamuri. Awane ingano ia. O le te tū te tono o le lau ele, o le mea o lo taa i aile, le mea o lo taa i le fili, taa i le ti a poho. So, whaamuri mo, o mai i tūlanga whape. Ia awane e ngā, o sawa ti a poho, e mako i malo sia sawa ti a poho. O mai la me, ia ua lava ro mafutanga ma le tua. Ia o le, ia, e wha, fitai ia i le tua. E le o tūla fo i nā i o na lunga. Ia au le bi inga ne wha po i le tua. Manga, ia le mea ngai ke pasoa mai ai, you know, i le matau pulana o le e toi. You know, if you look at in Hebrews, it talks about it, you know, that God will never leave us nor forsake us. You know, sometimes in our walk, you know, we're going to feel like he's not with you. But, you know, don't let the enemy come and put those thoughts in your head, you know, thinking that, you know, God is not with us. The Holy Spirit, remember, the Holy Spirit is he's with us. Jesus promised us that when he descended to heaven. So you got to keep in mind that he's with us at all time. And I love the fact that when you have a relationship with God, you don't have to, it's like you can talk to him just like we're having this conversation. And sometimes when I go through things, I just talk as the Holy Spirit, please help me. You know, just talk to him. He's right there, you know. So I'm glad that you had that conversation with God. Yeah. Well, one, usually, I'll hang on when if I don't know, a few Holy Spirit, which give me a lot of lonely or Yeah. But I killed last week. Well, when I will find where you feeling when I like I don't feel God. But he's with you at but all he's time. with me. Yes. But I'm going to le kakukushi so my yo to wole ona fo ina mai ile ya te to yo to sa ili ona o to mawa ile You ask. I ask. You speak. Yes. I just want to make sure he's still with me. I just want to make sure I didn't do anything wrong for him to be not around me. He's with you at all times. Yeah. Because it was I think it was last week, Monday or Tuesday. Usually I'll find or because I want to feel the spirit. Yeah. But usually again there's a man. Okay, man. If feel like I'm in church. And for some reason, wow, I didn't feel God. Yeah, sometimes you're going to feel like he's not with you. Yeah. But you got to keep in mind that by faith, he's with you at all time. Yes, but or go from Hara. Oh no. Because I didn't feel him. Nasaulora ia mokola u fa'asoa le skofi. Like le la fa sa o. Ma o afo no fa'asoa le skofi. Na skofi ia. After le la fa'asoa. Wa kau o malini venga o kangi lo woko.
I was like, God, what is going on? Oh, what is going on? How come, well, I get it. Where mon kole, le whekalai I le ako. Le promise o le kala ia di ila ngā pa ia ni when mai a ka ua le ka pokalama. Ah, o le pokalama le. It's not about viewers. It is not about who's watching. It's for us. It's not what about, people subscribe on our channel. O ai ia. E maka mai. O ai fo I, e saurunga pokalama. Ia ka lia mai whaakai. O lea kua. Pe iai le ko akasi. Po le ko roa. E iai le tua. But that's what happened to me. I was kind of... Ne kala mo ia ma le whaarongo le ngā pa ia. Yeah. O wa ai aku le pōnga. O pe wakau... No wakau lisi, wakau leini viewers. Awa ngalo ia. Kuso le ngala na whikalai me lo le ngā le tu. It's a reminder. Son, Yes. remember what I told you. Yeah. Kero, ko I whaamangu ia le kua ngā. That same night, le sukofi ere ngā. O uraku ko a poko. O koe o sole ori lo uroko. Yeah. O koe o sole ori lo uroko. O le ngala I whailoa mai ia. Aua nge ilusi. Don't lose your focus. Go ahead. Just like what I told you earlier today, how the enemy tried to come and distract me from my walk with God. Yeah. I said, I mentioned something last week about, all of us that have given our lives to Jesus. We basically took that road where we keep our eyes on Jesus, right? He is our ultimate goal to reach him. And then when we're walking this walk, we have all this stuff coming left and right, basically trying to distract us. And that's the enemy, just throwing things out there. Yeah. So that way your eyes are not focused on Jesus, but on the situation or whatever we're going through. Yeah. And that's crazy you went through that. And even me just last night, right, hon? Yeah. But, I just thank God for the Holy Spirit. Like I said, when that happened, I said, Holy Spirit, I cannot do this with my own strength. I need your help. Help me. I surrender and I give you everything. I submit to you my thoughts. Amen. I submit to you my heart, everything, God. Yes. So good. Yeah, too. Hey, Tigo. Oh, hiten. E anwa wale ora. Ngalo ya tatu fitala ngale tu ya tu. Bila o stop. Yeah. I was so down. I said, Oma was se me o focus. Yeah. O le wo focus fa pe o le wo ai mo ka winga. Tango makamalo a wo ngalo ya te. Yeah. No sau uma pokalama lenga sau lau ki mo fola mo ni o maka I was so down. Pa engano ya. O le na me lenga pa I o pokalama le tu. Ele o se pokalama pa o malis. Yeah. Pe la iki nga maka. Pe de ai nisi. Ele o le tāua. Yeah. O le tāua. O le alu watu o le upo le tua. Ai kira o le mea whaali mai le tua ia unga. O le si mea ngano ia. O le tātou pokala. Uma le tātou pokala. E mo whai e tamata laini I mata mai. O ngā o maka replay. Yes. Makoa I ngalo ia kero. Ngā saua le I koe wha mga konga ia san. Don't lose focus. Ai mai ia. Awa te popoi. Yeah. O haru ai konga pokua moro whai kākaru sanga paka I rea ku. Yeah. Ka oro moko I whaamangu ia roko. I rea tua I se wai pulan me uso ia toi. A wā o le mea ua wha poto ai se te olu. O se tōtolu lau ingoa.
O te iai whātasi mai lātou. Amen. Ia le tua mai. Yes. Mātai o lona tau sui mai walu kai It was sweet. Ia le tua whaatai le uso ia toe. Thank you, Brother Toy. Thank you. Ia whaatai. Moni lava o le mea e iai to tasi po le toa rua. O ia Iesu ke viso. Ia po le mea nā sa tupu ia. O le rau whai mai le tua. Sali. Te kau whaatua mai le. Le lasa o ia Peter. Yeah. Ke mle whakui sa wali mai runga. Ia are mea mo ia. Awane i ngano ia tatou. O le tatou ia mai lalo le langi. Yes. Pei on whai mai le tatou tu saita. Ia o tau o le atu. O na fōa. Ina mai aile. Ia o tau. O ia te o tau. Ia o tau sa ili. O na o tau maua aile. Ia o tau tu i atu. O na tau ina aile. Ia te o tau. Amen. Ia rea tu o. Ia, o le mea mo ia. Ia, o na uwhai mai le mātai o. Ai ia se mea nai o puntia e lo. Au na ia tu. O e whai atua o e piu ro o e whiu te tau mawhai. Ia. Sa ili le tua. Sa ili le tua. Ia, matatalo i le tua. Kitu. Awa hoi lani i te tau, awa hoi lani i na o meo leo ranga o ia ki o i mea pain tau leo. Watua e yola i o le tu. Pa mune. Every season of your life. I e te taro le tu. Pa tu le tu. Every season of your life. Mana tua pēlea tua i ai pēlea tua i atu. Ai a whai tātou no le mea hoi ngari. Mawangi ni manguia hua la i o manguia. Stress o manguia. Oi lea li e. Alofa mai e i ngei a inga. Ai a umaho. Ia, koe aru ho. Ia. Pa mune. Ele ore. Yeah, you know, as we close up this year, whai una fo ni ole ni tau sanga lua whilua wha. So what? I think today is the last Sunday, you know, just like what we heard today from le upulena na share mai e si matu whai whea au i le mātai o fitu whai upe fitu. You know, if walau i le atua, you know, when you seek him, you will find him. I think that's in Jeremiah 33, I think. You know, when you seek him, you'll find him. When you call upon him, he'll answer you. And, you know, you're going through some things. You know, there's always another day. God has a new year coming up, you know. Whaatanga le anganga le atua whaatanga Iesu e sauta tono lo loto. O na tui atu pia Iesu I lo loto. Just allow him, you know, to come into your heart. So, you know, as we close up this year, I whaamanuia le atua I ati o tau tamati nā usong tuangane o lo mata mai le nei pakalama. Ia via fo le nei pakalama I whaamalosia I te oe, you know, I lo sa walinga ma le alii. You know, ia via fo iale nei pakalama ma whaamanuianga I se ainga. So seisi lawa mata mai. Ia ole vi inga lawa I whaafo I lawa I tama. Ia. Lo whātu moto uma Happy New Year. Ia, ia le tua, ia te tonu la lea. Ia. O le tate soari nā. Ia. Ia, I eile a nganga o le atua I nei whapinao na malue atu I lo roto mano pinalo. Ma wha ma mati. Ia, le tātou malosi. Ia, ansi mpupuru o tātou tala noa I le nea fiafi. Ia, I wha ho I ane vi inga mai wha tai le atua. Ia, o na wha manianga.
I te tono o tātou aina. Nei ne ngatu lea te tono o tātou karisia. A wane I ngano, mole, mai e awe o tātou wala I le tua. O mai e tātou te, a puti mai o tātou aina. Family or Ma awe o kids. tātou aina. Yes. I luma o le tua. A pai o e iai pia I te tuina ngau o leo lau. Ia. Pa malosi ni pokalam. Ia o te tau ana tuung. Mea le lalang, la fua I mea le lalang. I le mo si lumana I o lo wola pa le anga. Ia, ane ngate leo lo nganga mo le tua. Pa mea tu leo se a tailis. Ia le tua. E ngani le leia le wala au mea le tua. Ia ti o. Au unua ona e pailau ngā ruenga I te sawa au mai lau ahina. I le atua. Ia, o mea nei mea o le lalurani. Pe ona o whai atu momo. O nei mea o le lalurani. Mea o tuinga ngā o le tini. O mea o whianga le ora. Ia, le waru unua. Pe ona o whai atu. O whiu e whai. Tu ia se mātou a ina. Ia. O whiu e whai. Whiu e whai. O whia. Ia, lua uma. Ai ka whiwhi ni pe ngō o mai le wala au o le atua ia te au o whai pe kuinga ngau mai ula. Ui ka whiwhi pe ni ka ni lai au e so sheo. Ai whapitai I ne atua. Ona o lona si ingo ta ua ola. O mau mai e o mai o maola I le atua. Ia, e pe ona o whai atua. E se fo I le maanga ia ma le mata mō whiu. Ma le oli o rourot. Pea e mo wā Iesu Kiriso. E avea ma e tania e avea mo wali I mo whaola. Lau tala mai mo. Amen. O a me whainga tāi sa o ilo ola. O a fo I mea le lalo langi wa whainga tā I a te oi ona tu. O Iesu wa o le tali o mea. Jesus is the answer of your problem and my problem. I le aise mea I whaingata I le tū. A e alofa moni a oi I a te oi. Mo lou ai. Aua e te wa ai au au tafa. Aua e te wa ai I si lau tū tamatau po lau tū wanga mai. Wa ai sa o a oi I le tū. E te maua mai I le tali. O au pōpua ngā. Ma mea e te tau ma whai e tu iai. O lea, te tāna o lotu I a Iesu Kiriso. Open your heart to Jesus. Open the door. E ono whai e. Le tātou whamais. E te puni isi whai tito. E rea tū isi whai tito. Te tau pui e rea tū isi whai tito. O isi mea e iso mawhau whau. E isi mea o lau mawhau whau. E whaingari e te I au lau ai atu. E ri o ai alo ma. Te I alo ai aku wa happy. Ongo lea. A whio whamangi anga o lea tua I a te oi. Pe ono whai atu. Awani o tātou nau tele I mea nau lang. Awani o tā ma. Awani e ngau tele I mea o le tini. Ia e ngau ia whape ngā. Ki ngāla ua ulare. Ia whape ngā o ngā e ngau. Ia whape ngā o ngā whawhanga o wanganga. Mō le tua. Whawhanga o wanganga I aso uma I le upo le tua. Whawhanga o wanganga I aso uma I lo mahuta I le tua. E ala I le tatala. Ona wa aila I e te ia o e le tupu mai o mea. Whaamanianga o le tua I mea o le tini. I a te oe. Mo lou ai. Amen. So lea. Awani o tātou. Poli whaamani atu le. Happy New Year, Danny and Happy New Year, Danny and Des. And baby. Tua I a te oe. Ia male te olua.
Ole peon foyet. Oma malu tolu. Me and my wife, we came a long way. I tell you, Renata, God was always there for us. The only reason why we didn't know that God was there for us because we never seek for Him. We didn't give our life to Jesus at that time. O lea la ua mau mai ave o mātou ma ua ora I lea tua. Ma wha o ngāo ma ua ora I mō lea li. Ma talia Iesu. Ma wha maoni, ma wha tua ma matao ia Iesu. Ale ua tali e lea tua I pōpua ngā sa ho o I mau. Ua wha whai ngō pie Iesu mea uma. E o mai a pōpua ngā mwhainga ia mao. Awane I ngalo. Pe te sau I lea tua. E sili atu mea o le atu tupu. I longo langa pea e sau e avilo waka mo le tua le winga rau tala. O lau te whai atu I wha lea nganga. E le o le tinu. A lau te whai atu I lea nganga. O le taimi e te sau e au mailo wala I lea tua. Ma e te lia Iesu. E te waaina o le sau o le whili le la sau I ate oi. Le sau foi o le whili le la sau. E sau o le whili alu sa o le kangakanga e pili lo woto. Amen. Whoever is dear to your heart, that's the one that the devil will gonna come and try to get you. Ole, e sili e ona e sau e avero ma e te tapu. E le ese me e whaingatā I le tua. Le ese me e whaingatā I le tua. Awane I ngalo ia oe. O ro'o iai le tua I lau sawaringa. Amen. So leo, ele lei Iesu. God is so good. All the time. Amen. God is so good. Yes. O leo la umatu le nei tau sama. E la tātou toi au nai aso. Na tātou tū vai lo la I e tau sama po. Ina. Pai la oe whiwhiringa. Pūle lava oe I lau whiwhiringa. E le pūle atu asisi I lau whiwhiringa. O le a lau whiwhiringa I pai. O lau lava whiwhiringa I nā. Amen. O le au ngangi. Mane apua I atu le neipo kalama o le Jesus is the answer. O Iesu o tali o pupuha. O Iesu foi. O le ala I le ola e whaavava. So if there's no Jesus in your life, you're nothing. Amen. Kusa e te savali fua, e mako e empty. Amen. Ngale kingi. Yeah. Te ke savali e kua, o si a kingi ala sunga. E sa o re kala ho. E te savali mai a o oe o le ele. Amen. Ea hoi o tātou na whai ere atua I le ele malefu. Male parapara. Kusa la a whai ere o iai le atua I lau oranga. Kusa e ke savali fua o oe o le parapara na savali fua. Kusa ngā o lau savali fua. E makua I le eia se oro au le li. Le o iai le rofa male anga le o le. Le atua I lau oranga. Just a pile of dirt. Amen. Ole. Ai. Yeah, papena. Yeah, e whainga le tātou te toi, awe mea muni, e muni mai whaangau. A whai o le nāe, e le o nāe te whako mai a marelaina. Ia wane e ngaro, ia. Ka ngai te safari o e na o sere, ele. Yeah, we're all Kako uma. Ele. Yes. O lona e se senga. O mātou talia Iesu. O nā te te pao le lau pao mātou. Amen. O lea, ia. O tātou pukarama. E whaima tātou tū e whamune mune. Peo na hoi atu, whaere ngangaro whaarong. Ia, nā I loa ia, I le whia ma le ori ori. Ia,
nei tau sama ia. Wane ngalo. Awane ngalo. Awe o tātou ola I le tua. Awe lo wainga I le tua manua. O lo maua pe tātou le ola ma le malosi. Amen. Amen. Yeah, o se... Do you have anything else? Sorry, I just want to share a scripture, right? I think I said earlier about a scripture, but I was wrong. It's not Jeremiah 33. It's Jeremiah 29, verse 11 and 12 and 13. It says, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, and when ye shall search for me with all of your heart." So, just a reminder before we end this year, I just want to remind each and every one of you out there that, God has a plan for all of us, good plan, a plan of peace, right? But not evil, a plan to give us hope and a bright future, and also verse 12 says, "When you call upon me and pray unto me, with all of your heart." So it required not just part of you, your entire heart. When you seek me, when you seek God, you will find him when you search him with what? With all of your heart. So, as we end this year, just a reminder out there, when you call upon him, don't just call him when you need him. Call him with all of your heart, seek him because you love him. You want him in your heart. So I want to bless everyone with that scripture tonight before we end, and want to wish every family out there a happy new year. Pray that you start the year with Jesus, as we end with Jesus this year, let's start with him also. So we love you all. Yeah, ia le tua. Ta tonu hoi la le nganga ia o le tātou porkalama na I le nea fiafi. Whaktai tele I le tua I lona upu whaaso I le nea fiafi. Ia, mana tua. Ia, awe o tātou ola I le tua, ma tātou whaamaoni I le tua. Ia, ona whaamanuia lea o le tua ia te oi. Ia, o lea, ia, awe le wi inga ma whaktai I le tua. Ia, ona tātou upu whaaso I le nea fiafi. Ia, o le nei taimi, ia, o lea, o le a toi, tuina atu I lunga le tuina atu I lunga le tātou pepa lea, a wako I se sau pe so swani. Yes, if you want to help. Amen. If you fe so swani, ia, I le fosia le tātou, pasoa po le tātou, porfora. Yeah. Whai e te fia manu ia. Whai so fua I more tua. Amen. Ia, ai hapo. O le mātou ekalisia ia ono le toru masina le toe le. Ia, o le papena o le tomu whai Iesu eisa o mātou Fasa. Paltapua. Ono o le whale o mātou I temini. Ia, ua umo na sao au Korea. Ia, o lea la e tu mai masina ni to. Ia, ona mātou oese la. Ia, mātou tomu whai Iesu eisa o mātou ponua. Po se whale, po se whalesa. Ia, mātou ki tapua iai. O lea la e mangi tua ina. E tātou pōkalama I le mea fiafi. Mo mea I le sau pe so swani. Peo no whai atu. E le tawana wina. Pai wa lua tule nganga o le tua ia te oe te fia pa manui e lo mātou e karisi. I sau fua I po sau pe so swani po. Ia awa se ponua po se palita pua I lo mātou e karisi. Ia ai le umai masina nei e tō. O lea la tu ina tu I lunga le pe pani. Ia o le ia o siko uma aso. Q4. Q4 ka. Q4. Ia Q4. Ia
e ko ngani sana poilo lo so son yeah ole rejoice in God's vision Samoan AOT Church building pledge ole peleke le matu karisia yeah e pu le lava o so son yeah e te fia fa manuia i lo matu karisia yeah pe no foi yeah ole atua e whaamanuia ia te oi o le a foi le mea o e la foina mō lana ngagu ia o lo usia ia le tua mea uma e le o ia i ua po le nei por kalama ia po le nei fui e ka le sia ni manui tau iei lo tau wanga le lei ma lo tau oro ia o lo i le tua le manui e pitusini o na tele ne ia whapena o na whamanuia ia te oi i laupoa ia ma lau anga i lei ia wako le tau mo whainga po isi o mātou e kalesi ia awase mātou no whono mātou te ta kua ia i le tua ia whamanuia te le lawa le tua ia te oi ma laupoa ia anga i lei le tua ia o le memo ngā ia Marcelo ia ma le cash app ma ka mo scan ale mo fai ona e scan na fai lo mai la i message me fa mo ia o nga se na kula i le pepa ia te o lungo lo message le QR code QR code il mio parlo io ia le tua ia tato po kalamani na ia fiafi ma ia tele le tua ia te o tō le nei pō ma whai ona ma ua mai nei pō kalama ia mai mua mai nei pō kalama i nei fiafi ia whamanu te le lawa le tua i la whaani rongo i nei afi ia whapenana ia le anganga leo le tua ia whapena ona ngalua i lo loto ia a wafo i le upu sa whapena ona pola pena ona mapa soa i nei fiafi ia whamanu ia tu le uso ia Simon tu ese malo uso malo whateia whatasumai menei fiafi i lunga tātou Facebook le ngata i lea le uso ia Sean le au pepe alofa atu le ngata ko i lea i lunga le Facebook ia o Olivia malo sister Olivia mo e wao ia o loo matamata mai lunga i tātou Facebook ia whamanuia le tua whaktai thank you for tuning in ia le ngata i leo le atari ia Daniel Kangielu Mates whaafitai whaatasimai manuia tau sangapau manuia le tua le ngata i leo le uso ki a kongo mai Cotton Grove le uso ia Felice le usunga ki a kongo maro whamanuia le tua i la usunga ki a kongo ia le ngata leo le uso whaingatā lea mai Samoa i le mātou nuu le uso ia whā o mahua maro uso ia le tua ia lava le anganga o wai atu o lo manuia o le uso alo atu le tātou e kāresia i Samoa ia le ngata leo le tātou nuu ia le ngata leo le uso ia Maui maro manuia kau sang uso ia le tua le ngata leo ia o le tofine ia des o le uso ia tasimangi ia mo tofine ia alio manuia le tua ia nei fiafi ia whamanuia te po i le tua i paanga po i lo i lunga le tātou YouTube le nei fiafi o mafuta mai lunga le tātou YouTube mune whai o le timai mua mai lunga le YouTube ia o te ere whaai loa mai tangata o lai lunga le YouTube
the only time I know you're watching on YouTube, you so comment. E ke kame pela se usore. Ya, o le ke lo o le maka mai lunga YouTube. O nga kame nesa mai lunga YouTube. Ya, o le atou lunga Facebook. Ya, o te loa ono o le, ya, o le ho ke wa ai lunga I lau telefoni I Facebook. I lunga I lau telefoni. Ya, whaila o tātou le lunga le YouTube. O paua tangata lau te loa I lunga YouTube o nese. O le uso lea ia toe whangamia le tua I lau sunga. Ia malipari tua. Ia male uso ao. Malipari tua. Sunga ia Titus. Whangamia le tua. Ia te o le uso. Ia maise pari tua. Alofa atu poi I le tātou sui whaiwhia. Ia whangamia tua I tau sang. Ia o lea. Ia a whai o tātou o mata mai lunga YouTube. Ele o maua tōtou swapa. Ia whamania tele le tua ia te o tau. Amen. Ia whaapetai ale tune in mai lunga I tātou pokarama. Pe hunga whai atu. The only time I know you're watching if you have a comment on our YouTube channel. O ngā rau te loa. Ia Happy New Year. O a fo. E mata I lunga I tātou YouTube. Ia, mangia ko sang fōuso mo toi. Ia le tua. Ia o le nei lātani. Ia. O le a pai tua I le whaamanu ianga. Ia. Ia. Ia e whaamanu ia tu fo ia. Ia. Le kausanga fōu. Ia I se uso whainga taha. La uso ai ki tiare. La uso whainga ka leo tio. Lofa atu ia ki le uso. Ia matua hua whanau. If you could have nganga maloto lo ai atu o lo manusi pe o le uso. Awale ingano uso. Ia o lo tutu a noa mai pea le atua ia ti oe ma. Tau po I wana awe o tātou ola I le atua. Amen, brother. Ia awe lo tātou a inga I le atua. Unu o lo mo pere manusi. Amen uso. Alofa atu I tamaiti. Ia masiso toloa. Alofa atu uso lo mana tua pea o I talo I te uma uso I ele anga le o le tua ia vatu pe le ora ma le marosi ia te oe ia o le whaamanu ia tua 40,000 pou ia te oe le uso. Love you brother. Ia o le temi lani ia le ana ave ele nei taimi e whaamanu ia tua I le tausanga pou ia o tātou a ingo le a ingo so shio to lua mo lo ai ai le ngata I leo tātou o ma pa anga ma sangi o le tātou poka e whaamanu ia atu ai le tausanga po. Yes. Pe a o atu ai le ola ma le marosi. God willing. Amen. Ia maua e tātou se tausanga po pia ma le mamia. Ai whaamanu ia te le lawa le atua ia te oe I le nea fiafi o ke uso. Tongo I uso ala whaku ia oe mkumiki. Ia mtorua. Ia whaamanu ia tele I tausanga pou. I le nei tausanga. Ole a ia e whaamanu ia fo I le tausanga pou. I se o mātou tina matua o loo Utah. Ai mama. Hi mama. Happy New Year. Manuia tausanga. Manuia tausanga pou. Love you. Oi le tina. Peha o atua I le ola ma le malo. I ia le atua. Wa aia le lofa ma le anga le lei o le atua. Ia te oe lo mātou tina. Ia whapetai po I le atua I au tausanga. Ia I mātou lau whanau. Yeah. O leo wa Tali le atua I au tausanga. Ia so o maua le manati ia o le vi inga pa po I le atua. Ono lo maua pe oe le tina le malosi ma le ola o le vi inga pa petai I le atua. Ia whanuia po I to fine
ia ma le uso au ia o le uso ia au ma le faletua ia ma le nofo ia ono le tautua ho'i auā le tausiga sio matou tinā fa'amanuia tele le atua iā te oua le gata i le tausiga o so tatou tinā ai le gata i lea o le galuega a le atua o lo'o luaga i lue e leai se mea le faigatā i le atua amen ia e lē gata i lea ia e fa'amanuia fo'i le tausaga pou i sio'o tina o lo'o i siero te longa o le whaanongolongo si o tina i te mine manuia tele la so tausanga pou whaapetai i le atua i lona anga le lei mo lona alofa i le ola ma le malosi o fo ina atu i ati o i le tina lea e bi ia ma whaapetai ai le atua ono lona anga le i ati o i le tina o lea o lea ia bi ia le atua happy new year ma le ngata i lea o uso o e te lol me moni o le mea na a whaile o te tau o te tanu whaala o i te lera o te tau e o po ia o whaamania o te tanu whaala o te ono o le mo au kaunga i whaamalau mua kua uso o le makua i kokele o le nei a uso o le matua te o te lea o lea a mata mai a le tama matua e si o uso i a pese a mata mai a le tama matua sau mea i lalo sau e i lalo whai uia o i reiki o tio o rea i makua ti a ki resa rei sau mea i lalo ia bui ia e sau mea i lalo tau le mātou uso whaingatare o Jeffrey o lea e whaamanuia tua no e makua i a whalwalu ia Jeffrey o lea e makua hoi ti mo raki o lea anyway o lea e whaamanuia tua i le tausanga fou o le pokalama i le nea fiafi ia te o tau na i uso mo o tu whapine o tau sila fia pa mole mole o tau te nia mai le nei pokalama o tau na tātou mai ave o tātou wala i le atua manu o lo mo le amanoa amen tomorrow is not promised o le atua le tali o la ulea o la ulea te talo i le atua e whaola inga mata mata o matua inga e o hoi le a inga o sheptolu e whaola inga a la te whai atu ia ua ia molo inga e ana i au e tu ua i lumo le atua tu ua i lumo le atua i tau sanga o le ia i whaamanuia ia o le fo'ua vai atu ia o lo whaatasi mai le whaletua Meki Vei o Peta Patalo Fatu Faletua Tina ia alo fatu le au na le tua ia tawinga o Peta tai tina whaatasi mai lunga tātou po kalama i whaamanuia te le tausanga fou le nei tausanga ia te o rua o mātua whaaleanganga ia pasau ina o Peta ia mawhaletua ia Meki Vei le ngata i lea le nofo ialo ia eta ia mahense ia le ngata i lea o le mamalo le tātou e kālesia i ona au whainga luenga pa ia e maise o tātou tina matua e o na e o atu i se tamatiti e whaamanu ia tu ai le tausanga pou o le pokalama o le Jesus is the answer i le neia iafi ia o le taimini ia e whaamanu ia tu po i le kirisimasi o le tausanga fo i la u tini whaingatā lea la ua pini whaingatā lea pini ia o nae whaamanui atu tausanga fo i ma ua whapine i lunga le tātou po kalama i a te o tau o mātou a tātou a inga o wompa anga i lunga le tātou po kalama ia o lea ia
ia le tua i nei fiafi. Ia, le tātou Pina. mafutanga i nei fiafi. Ia, le temilani. Ia, o le latua i le sian au le pokalama le nei fiafi. Yes. Le mātou tofa fine, ia, Yes. le mako pas. O le mako pas le. E se losi si o ki nia le pas. Our prayer warrior, yeah. Le mako pas le au angi ula i si. Ia le ia pa manuia atu le tau sanga pou le mātou tofa fine po le mātou pas. Ia Pina, hi Pina. Hi Pina, Happy New Year. We love you. Yeah. We love you. Whamanuia lea tua i a te oe Pina. Ia ofa lea tua i koa i pe i a te oe le malosi o le tino. Le ola. I a lea tua o lea ia. Whamanuia tua i lea pokalama o Jesus is the answer. I a te oe le tua Pine. Ia, vi ia lea tua. Ia, Manuia to the Telsang for Sina. Hi Sina. Hi Sina. Thank you for tuning in. And send our love to your mom. Yeah, le tua. Yeah, tell it yeah. Amen. Yeah, ole tato po kalama lumane. Yeah, ole aso tofi. Ole aso tofi ya ole tato po kalama masan. Ia tātou te whaasoa i le upo le tua i le stofi. Ia pēr le tausanga fau. Kusa tausanga fau le asolonu. Aso tofi tātou a peloa i lima tātou poklama. Pēr au atoi le ola ma le malosi mai i le tua. Ia o lea ia manu ia telin nei tausanga fau. Ia tamose tausanga fau fia. Be careful. Stay safe. Stay safe. Yeah. Be smart. Amen. Wane I manu marol ti Apollo mo na IKEA mo na whaasosonga I ati oi. Yeah. I amatanga ingo le nei tau sanga. Ia pai hoi le whiwhianga ia. Pai mai whai tete. Amen. Peo no whai atu. E resu ia le pokalama nei lo olanga. Pauan o le pokalama nei o le whaukotua. Tau longo atu le upu ma le lei Iesu Kristo. Ai pū le lava oe I lo lang. Amen. Amen. Ai mo e tātou le whaititi ia masama le mo au tātou sa mini se tātou ti savalia le tau sama le luape lo sifunu ma ina. Pe au atu le ola ma le malosi ma le tua. Ia o le tātou pokalama le nā le nea fiafi ma le onanga Ia o nei, ia ale ngate lea si o mātou ainga, ia ale ngate lea, le ngalo fo le tapu ainga mai o le penga kārka po ainga si o wafine, ia, kuse ngalue ma ua, ia ai ka pua I le fine, lea e tātou mamalo le tātou au maimua manatua pēr le nei ainga, I o tō tāsaka, I whapena talo mo I maua ia malea papi ne ia whapena no mo pele ola male marosi ia e whaawa welo tātou pōkama I runga o le ea o lea ia o le vi inga e whaapoi le tua tele na wā so mātou whamtalanga vi ia le tua manuia ne neiwa yaso ma le tausanga pou God bless in the name of Jesus. Amen. So fua ma le manuia. Hallelujah. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.